Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Savjeti oftalmologa specijalne oftalmološke bolnice Eliksir iz Novog Sada su sastavni deo svakodnevnog rada. Korisni su za očuvanje vida, ali i rešenje problema sa vidom. Preventivni oftalmološki pregledi odraslih. Prevencija je bolja od lečenja. To svi znamo i to je zlatno pravilo u medicini. Preventivni oftalmološki pregledi trebalo bi prvi da se obave oko 40. godine života. Kada? Kada trebamo pomoć prijatelja u vidu čitanja, ruke su nam kratke. Ne treba ići kod optičara za očne preglede. Optičar je neko ko pravi naočare nakon kompletnog oftalmološkog pregleda. Šta zahteva kompletan oftalmološki pregled? Određivanje oštrine vida na daljinu, određivanje oštrine vida na blizinu i propisivanje adekvatnih naočara koje prave optičari. Nakon toga sledi jako važan deo, a to je merenje očnog pritiska, pregled prednjeg dela oka, to je rožnjača, sočivo, da li je zamućeno, providno i ono što je veoma, veoma važno, to je kratko širenje zenica koje pacijenti ne vole, ali da bismo lepše sagledali očno dno i videli sve delove očnog dna, moramo da proširimo zenice da bi lepše sagledali sve i dalje ili pratili ili lečili. U pregled oftalmologa spada, osim razgovora takozvane anamneze, određivanje oštrine vida na daljinu i blizinu, propisivanje naočara koje izrađuje optičar, kao i pregled mrežnjače, sočiva i kratkotrajno širenje zenice da se lepše vidi očno dno. Šta je to makula? Značajni deo očnog dna je takozvana žuta mrlja ili makula. Mi volimo da kažemo makula. To je u stvari centar jasnoće vida. Sa tim delom mrežnjače mi čitamo. Mi vidimo centralne delove, mi vidimo sitne delove, mi vidimo lice. Znači, vrlo je bitno i to je najosjetljiviji deo mrežnjače. Jako je bitno da prilikom pregleda posebnu pažnju obratimo na stanje žute mrlje, da to na vreme uočimo ako postoje neki problemi, pratimo i lečimo. Makula, odnosno žuta mrlja, je centar jasnoće vida, ona je najosjetljiviji deo mrežnjače. Timski rad. Saradnja kardiologa, endokrinologa, neurologa, nefrologa i oftalmologa je jedan timski rad. Oko je u sklopu organizma jedan od delova vrlo važni. Zbog čega je važni organ? Mali, nežni, parni organ koji mnogi specijalisti kažu mnogo vremena utrošimo učeći tako mali organ, a nema mnogo značaja u odnosu na velike organe. Ali kroz očno dno vidimo sve krvne sudove čitavog organizma i na osnovu tog neinvazivnog pregleda mi možemo da sagledamo kakvi su krvni sudovi u mozgu, da damo instrukcije ljudima koji rade magnetnu rezonancu, da kažemo kakvi su krvni sudovi u srcu, bubregu, jetri i posebno značajno kod ljudi bolesnih od dijabetesa. Saradnja kardiologa, neurologa, endokrinologa, nefrologa, oftalmologa je važna za dobar vid, naročito kod hroničnih bolesnika. Preventivni oftalmološki pregled dece. Posebno je značajan preventivni pregled dece. Zbog čega? To je mlada populacija koja tek treba da raste. Što pre odradimo preglede kod dece, mi ćemo pre uočiti bilo kakve malformacije, oboljenja ili čak i beznačajne refraktivne anomalije koje treba lečiti. To su jednostavni pregledi, bezbolni, sa intervjuom sa roditeljima, pregled oba oka, kontrola dioptrije i propisivanje naočara.
Ono što je značajno, treba lečiti svako skretanje oka, razrokost, treba lečiti ambliopije, to su slabovidosti kod dece i sve je to vrlo bitno uklopiti u tom ključnom periodu do 8. godine života kada se u stvari vid i razvija. Za preventivni oftalmološki pregled dece nikada nije rano, naročito ako se primete neka odstupanja od uobičajenog izgleda očiju i vida. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.